Dis nog die Bybels. Maar Ja. Reading material, man. Reading material for our people. Entra kijkies. Yo, lovely stuff, man. Yo. This is for our community, not only for the church, for the whole of the community, man. Amen. Yeah, man, we need this tiener sex zwangerskap. This is crazy because we've got to do something about this. Die is fantastisch. Je moet toch voor die mensen sê waar hulle is, Clement. Sê toch vir hulle die Here sal hulle seën. Baie dankie vir die goed, man. Die goed gaat vir ons wonderlik help in ons gemeenskap, man. Want die is die evils in ons gemeenskap, die goedje wat die op staan. Sien jy, die tiener zwangerskap is, hoe die mense wat in trane is. Jo, man. Troos in tye van swaar kry. Ons kry baie swaar. Ja, it is wonderlik. Wonderful. Ja, it is wonderful.